Hi, welcome back to my channel. Tuni Cookie Tech channel. Vezo sinabon sawin kahin lemin. Chale kumtha ahi to kilhonin nabon sawin kumtha chibe. Tuni that for ahitan hizong le. Better late than never na. Chale tuni any ki holim na di ucha hile. Electronic device za chom chom ho hilchet na tidan chu similarities akiba na ho le differences so aki na ho chule aki mancha na ho hilowa hile technical lama setting a cho ang ki patdan ho neu khat in se khom neu hin hi chi ki holim na hi phat chom pi neu hi kagin cha ja chu hi chi kahin si ma hin hi je chun anari khom hitin electronic device it ting la hin very broad sense hin na tama hin a definition by pure definition a cho hila chun any device pau electronic thil kimang cha ki sim ho cho electronic device ki ti hin alhang pia se dia cho choi electrical power up na function ki bola power on ki bol ja na ki tong ji hin je chun ga be cha the ding electronic device he the di wa chuna chỉ có mấy phát hình là kho mà hin khát này là camera na trong electronic device khát hin chỉ camera hin bạn na khát sẽ luôn hiện diện hin bạn le wifi sorry portable Wi-Fi na aban le very common mobile phone aban le battery charger chip battery charger pa hi value chuna chunga hi indicator ma hi na chi indicator ho hi firmware program ki heng hi je chu chang hi electronic device ka hin chule another common one headphone chi hin bluetooth headphone hin na bluetooth ho chu sound wave transfer ki bol la sound wave chu la magnetic field apa na mat wa chu transfer ki bol so na e hon iza the wa hin na so jang chu programming ki la hin chu la ya hi last but not the least ka vet sa the chu chẳng hi cái mấy phá cái là khó mà hiện cái có mà họ ale electronic device họ sapena hin say điều chu akiba na similarities katin na akiba na hin ani na cho ele chon differences aki na hin akiba na hi say masao hitin electronic device zo si hi alhang pia say dia chu electrical power source nga in na chi function na dinga hi hizia chu electronic device le electrical appliance ta tina tabang hin electric power zaw lo wa hele chun function thailo hi jeng in na hizia chu chi am sa pe na la electrical source kati pen hi electrical power nga in boot up bol nga in abana cho hi le chun firmware hi lo le appliance ho hi embedded program ji hin chi embedded program hi sometime na often operating systems on ikitizin ahin la appliance neo cha ho hi operating system a chombi aki install thelo hin sa khat jin chu embedded program tina kit akitizin hi chi kim khat ve so bios ang akitizin na ma bios ang atizin ahin la alien de ho computer ho tabang ho ilo la server ho tabang ho operating system zong akine ikenin na cho hi ama bios chunga ki achombe hi chi safeguard building also operating system zong akikoi kitjin hin la appliance neo cha ho chun hi chi tabang operating system ho anei lo mai the hin firmware version bo upgrade ki bol ji hin na he chu
hi chu te ni hi mi na chu appliance so si electronic appliance so si akiba na similarity so hung hin tin chule a difference so hi la chun laya na mu thei to bang wa aki hi very simple hi na size must be na size ni uses hi na aki man cha na le a size so hin size akiti ting le chun te ka na banga mobile phone ho bang hi khuda choi thei hin very portable le hin na pocket na ga ki po theo hin a hin la electronic device ma adang kha chu ga refer le laptop ti taw te laptop ho chu lap size a hin na phei chunga na koya na to thei hin ai le chu new khat portable wanga chu slightly inconvenience new khatom tan na ale electronic device ma chu alien deu khat na ga ti desktop am kitan desktop ha chu desk ka ki koya aban le a cpu chu noi langa ki koya na ki tong ji hin na a hi le chu portable lo hin very inconvenient sa hitan ina ki koi di hi sang alien deu electronic device na tikit le chun server tan na server room data center server ki koi ho hoi kitan ale jo ta bang chu portable lo hi le hin personal computer chu mi khat man dinga ki si ma hin na alo le family khat man thei hin a hin la millions billions of user in manding data ho bang ko ya access bol na thei chu le chun the server hin na he cho ta bang ho chu e ho nagam india gama bang chu su na hi la chun gam langa chu zan hi mai the e ho langa zan na hi la su na hin ai le hi chi server ho chu mi zo sin gam chom chom ho accessible thein na dinga chu 24/7 on bol ngai hin na he cho ta bang ho dinga chu a users hi ani na sei di pau hi an users hi ale a users ho chu power supply 24/7 run na the power supply arrange na bol ngai hin power flat shot lo na dinga chu manage na ki bol ngai hin na hi data center chu aban le chun mi million user hi ta je chu data input ho chu atama hong tam de hin chu a handle thein de na server a chu piha storage ho enough storage na ngai in aban le na cpu power hin tin na memory power hi le imazo si chu mi tamta in aman theina dinga chu hi chi computing power hin tin chule efficiency ai pilam hi jong le chun server level a chun na nga in na hi chome me hi lo in tin min a login theina de hi lo access le na site chu biham internet access ayong chu speed hoi ta at least gbps an ran thenga in chu tilo le chun a very very slow hin nangin business na on thel hoding hin na chotham tem ho ji acho hi chi business lin ta hi lo le server side application run ki pol ho hi data center host ki pol je hin data center chu cloud jong na on prem le cloud ho jong hi ania hi traditional le tu la ya new technology acho cloud ti de hin provider chom hi jong le chan hang pia chu hi data center host ki pol je hin hi cho chon piha limitation chu portable hi zong le amohon servable pau chu na thil tamta abole hi chu aman akiman dung zu ya chu akiman na dung zui a chu size song a difference a hin na to ka sei ta bang aniau pi na chu e hon mobile phone ho bang chu personal use hin ikipo le theu hin a hin la server ho chu hi thailo a hin na aman na jong chu ma hin chule size song so difference in hi ni ha mi na hlang pia sai dinga chu hung hin ten achom tamta nan te hiong le ga ve jeng the dinga chu a pe pe na chu chite ni hin tin chule ka ve sa nom chu hi le hi chi to ki hlana chu na chila ya neu khat kala do in desktop le laptop jong chu aki kya ki hi hin na laptop nei hon laptop mang khabe se lo chun desktop ta chun akiba na jong umen ki na jong umin he jong le chu ka cover nom pon na aje chu hi chi specific to the product hin na chi alang pia se tinga chu a device capacity yang chu neu khat chu nan te he jong le la ka ve sa te bonga hi specific to the product hin
hin lak ka cover nom wang chu chi khat hi omin na server type ki hi ka cover nomin hi chu neu khat electronic device isai la wa chu asang loya ga alien loya ga heading chu server a hin na server chu aza za ki hin server ki ti le one server bo se pon na server za hin chala hi list kan bol ta panga hi ma sapina la ya hi ka hin ta lang panga hi na application server ki tin application server hi pi ham ti le hin server chu hi thaw hin hi wanga chu asunga program run ki ball pen hi na application ho hin hi chi application ho hi hlang pe chu business logic o ma hin na te ka na panga chu Amazon ho bang choi hon ai lo le Flipkart ho bang chu India imangon na hi cha Flipkart ho khun a business logic thil na cho ting le card an head ho aban le check out na ball shipping aban le nang ma information it is also so business logic a hin khatna head a hil a price is atam calculation ki ball ho hi chi business logic lut ho aban le chom kha zo le logistic langa shipping ball ding ti tabang ho abona hi nang ma information address ho hintin OTP ho ge ya payment ho ge ya so business logic in a handle ball hin na hi chu application enterprise application akitin langpia se hi chu hi host ball na dinga hi application server kiti khat omen na chu hi chi tabang ho application host application server akitin na it's so very easy and short term I can explain hintin abana chu catalog server hi athupi be se pon hi jong le biha explain ngai be se pon mangjong ki haman pon file server ho ta bang ho bo amana hin hiong le e ho heading a hlang pia head thading a chu hung hintin aban le web server jong omen na achaina pina web server khat omen web server he le hin static page ho ta bang ho website ho I hon ting le hin static page ho min hi chu static page ho chu web server ho hin serve a bol hin static page apana chu redirect a bola anjoa business logic hilai application server hina si hlang pia chu back end a ji hin kimu theiji lo hin hi chu access na dinga chu static page web server na lu ding hin na web server chu ina kot tabang ina kel kot tabang hin na first door hin chapena chu asunga na lu ting la ina kot ki hin chu application server ti tabang hin asunga na lu ki dai le chu na abona chite ni na lu chai ting le chun nang ma real information identity hin tin bang a sai dinga chun dam balance ho sum ho na ho ti tabang ho database aki koi ki hen na he chu database choi le chun back end server jong aki ti jin na chi choi le chun la ya hi la ya pi database server ki tin cha hi ichi information ho ta bang ki koi hin database server hi alang pia chu front end aki access thei lo hin users on chilaya application logic mang cha ho register user has an accessible thei ji chita bang chu logic define ki bol hin chu database server kitin aban le adang khat ka he thei chu mail server hi hin na mail server hi le hin e hon to gmail ho ti tabang ho ala yahoo tabang imangun chi ho tabang ho hi .gmail.com chi domain in jivin ye chi ho tabang ho hi host bol na ding ai server setup ki bol ji hin he chi server chun register na bol ting le chun hi chilaya mail server apana chu mail na send hin tin na forward hin na receive yong le hi chi mail server hi hlang pe ki control ji hin so mail server hin hi chi hin mail related bo manage na dang ima cha manage lo hin abana adang khat ika vet theu chu media server hi hin na media server hi ga vet thei chu ga het thei na chu YouTube ho hi hin na media server hi cha hi media ki ko hlang pia ki ko hin streaming yong ki bol the hin adang dang ho video ho yong upload ki bol the hin completely media related hin na chu media server baby na het thei ding hin adang ho chu important aga gyal chu file server he le hin alhang pia hi software ho download ibol phar le hin
site kim khat omen na website kim khat na chi ting le chon download option na nei di hin software hin tin file sile tam ta download thei alang pia file host file sharing bol and then download bol na thei ho cho hu file server ki tin cho hu alang pia chu file sa koi wa mi bi public authorized bol wa public on download bol hin cho file server ki ti hin cho si se hi very common le aki haman pin public domain aki haman pin in adang ho ki man nam so ken hiong le e ho het thei ding a cho si se hi ken amina na very commonly use he tia chu ka hin explain a ka hin sai hin tin aban le oops oversize ka bol do tan okay abana chi dio hi next a hi le laya kahin pi to mga hi electrical power basics ama sa pinay se chu electronic device se hi electrical power generate pana function ki bola hai on ki bola power on ki bole na if we ever wonder na electric power iti hoya pana humpo thama hi lo le electric power iti generate ki bol ham ti hi tua hi abe ya be choi hoding a cho power naga plug na phone naga to charging na ki bol jeng the na phone jong on naga ki bol jeng ta lo le zana hi la light on switch on na bola jinkala off na bol le zana yang cho on na bol le sun ta banga wa jing very simple abana i hon igel be se lo he na pa awanga light hong lo ni le power off ni le chon igen te ji ta no ju het dio hi hapta khat ta bong 1 week ta bong cho power outage chum han nang transformer ham khat line ham khat sit ta le alo le gozu ji ham some problem le power lo le igen te diu dan cho sei lo wa het jing dio hin na thil tam ta problem the hin hi ja cho tunia hi neu khat abona bang si cover zo hi jong le basic hi chi electric power ho hong kon do na basic neu khat hi ki sai khom le ti he ka gya la hin he chi hi simlai ho tia cho at least class 6 class 7 chen ho hi chi la ya kain explain di ho hi sim do jingu hyong hi mai thei awanga cho a relation hina relate bol da ni ki hebe se lo hin ya cho hi chi video hi neu khat relate kan bol ding chi chon maybe it will help you na hi chi electrical power hong ki generate dan ho he theina dia hi ama sapina hi a basic of the basic to atom thu hi sei ngai we na atoms ale science sei dung zu ya kitile physics alo chemistry ho tu la ya sei ding subject dung zu ya so I sei dia chon atom is the smallest building block of everything na everything ti cho mihim human beings or mihim hi ong le animals is ong le stars is ong le air is ong le water trees everything hi chi ong ki sim na hi smallest unit pa chu atom akiti atom chu pm te breakdown I bol son ki dio hin na hi chi la ya hi anoya hi picture ni ka koin chite ni hi right side pa hi atom presentation hin na hi chi atom hi te kan a sei ding ha chu pen mu me niao chayang khu millions billions of atom hin na che sunga khu atom niao dan chu mi ra mu thailo hin a newa tama he ti chu number 1 head ne ani na chu atom hi akisim dan hi piham ti la hin atom sunga hi proton neutron chite ni to hin apulanga he ama magnetic field na electromagnetic field hi electron kiti hi ama on field ne hin na chichang thum hi ume cha chu proton hi always positive charge a carry hin na ama hin tua aban le neutron hi neutral hi jeng hin na aban le ama ni proton le neutron hi aki hop ting le hin nucleus kiti formable hi chi atom
adinga chu central alai ta hin na ale electron hi piham til electron hi negative charge carry ball na ama jong hi atom sunga hi ve a hi wanga hi proton le neutron hi alai le ama hi apam dewa hin na chule electron hi negative hi ji chun proton jong hi positive hi ji chun ama ni hi kimat hon lo chon ya space chona hi chi space aji chu positive negative chu attract ki ball to hin na ai wanga chu khom lo he mani electron ho hi ama on orbit ti de ham magnetic field hi so ke hin chule left langa hi namu thei ta banga hi na electron hi simleo chon khat ni thum li nga gu hin na electron group hi wanga ki su to lo cho ama orbit chi amo hin circulation chi chona ale proton positive ya electron negative kimel chi jingun lang neutron neutral a hin na to a hi ipidinga hi hi very important til hin proton number of proton na proton umza usile electron pulanga negative pa hi always equal cho always equal atom sunga hi na ki bang jing cho a hin la hichi akibang ho chu katidan chu atom khat chula ya mi him sunga atom namu pa le tu ya atom namu chu kibang lo cho katidan chu silver atom za to gola chu kibang lo cho na hichi atom ki khi ji a chu a color hinten emazo si ki khi ta cho hichi chu e hon abe pina saying a chu elements ki tin na elements ho zo si hi amaho sunga atom hi kibang lo cho ate ka na banga chu periodic table of elements a hi chi na viau tin na chi veleo hen number 1 a hi hydrogen ki ti cho na table number 1 ipidika number 1 ki ti ham ti la hin hydrogen hi hydrogen atom sunga hi proton hi khat baum cho electron jong khat baum cho hi ji a chu hydrogen hi number 1 ki ti hi cho number 1 chu atomic number jong ki ti hin na hi chi ama velao chu atomic number ki ti aji chu hi chi atom hydrogen atom ma chu 1 electron le 1 proton baum cho ale oxygen is at ham oxygen to number 8 hin na number 8 oxygen a chu git tina cho ayan le carbon choi le chun group chi periodic table ho ni sim bo jing di wa hin a hi wanga cho a relation het lo mai thiu chi ja chu chi kain se hin na ale abana ka sei nom choi le chun hi chi electron ho hi negative charge carry ball hi ana ki bang hi cho awanga let's say for some reason na experiment ki bol na chon electron khat hi ama na zona ama on shell apana cho na push out thei cho na push out ting le chon atom danga lut ding na atom danga group sanga chu sagi di ta cho hi che ting le chon hi che movement pa chon na friction le current producible hi cho hi chun electric current to hi het pau hi spark and sim do hi cho to ke lightning ho bang huna cloud a hu atom tam cho hi chi atom la cho hi chi electron ho shift a chi phat le hin hi chi friction le voltage current ho hi a hin sim do zia hi chi current zia cho lightning hu po hi ti hi science en jong a se hin chi cho belam pina explain ka bol le hin na aban le hi chi to ki hona chu ka sei nom chu conductor le insulator jong ina yon na le conductor chu ipiham mala insulator piham tele conductor chu materials ahi kit in na chlai element hola khat ahi kit in hi chi materials elements kim khat hin hi chi electron ho hi free ta movement ammo ho chunga chu free ta additional move a ball sa thei cho chu conductor kitin na aban le insulator ho choi le chun few electron na additional la thei cho chu insulator kitikirin
tua copper hilole aluminum ho chu they are very good conductor hilole titabang ho ani isim do ju chona cho piding a good kiti ham kiti le chon amo ho khun hichi electron ho hi mun khat apana mun khat free ta passable sa thei je wa chamo chu good conductor kiti ji cho chizi achu tu laya electric power hong ki generate na za ro hena solar wind ho min thermal power ho min nuclear power ho min hi jong le basic hong ki pat na chu chi hi hin na chilaya atom apana electron movement ho ki bol hin hi chi electron movement ho pana chu current hong pot hin hi chi pa chu forward ki bola store ki bola chu ki mangso na hin hi chu to ki relate abana I sei dio choi le chun power reading dan abailam dan sei taw hen fast forward bola tin na chilaya power generate ki bol tan hong ki forward tan transformer in transformer hen bolin chilaya e ho umna ina chon hong long tai na ina pana chu hon ila sonova e ma on device a chu het dio hen na hi chin na dinga hi chilai neu khat power reading het ding neu khat aumin chi power reading het lawai le hin mistake tam ta om thein na phone jong na ki burn thei sometimes phone explode na alowa hi le na socket jong po ke thei na light bulb jong po ke thei sei thei lo hin a chun chi power reading is very important hin chi power reading bol khil le chun ka sei ta bang transformer ho ge ang ko po ke ji hin so ta bang jong ko power reading thim lo ho chun cho ho very common hin na a lo few so jong po ji ti ta bang ho ale la ya ka sei nom choi le chun electric power relate hi na DC le SU min na DC direct current kiti adang pa cho alternating current AC kiti na tua e hon example la say dinga cho torch light iman pau ho battery uma direct akitua on off ki bol pa hi na direct current hin example la say dia cho ale AC alternating current cho pi ham ti la chon power generate hong ki bola hong ki sola e ma ina hong lunga en fan ham ipm khat iman nom microwave oven ham ka hepoi hi chi nangin adapter manga naga ki to pa ho na to nakila pa ho hi chi convert ki bol son ti de ham hi lo le kila son pa ho na hi chi fluctuate chi pa ho chi ho alternating current ki tin abe pe na sei dia cho ale chilaya hi chi reading ho het theina dia chu chilaya ne khat ka koin hama sapena hi input voltage abe pina sei dia chu te kana banga hi ke charger adapter na travel adapter hi beleu chon namu thei du hom namu thei lo di hom ka he boy chi hin na chilaya hi namu thei mai theu mu thei lo mai theu hin chilaya hi nang ho power adapter cho veo jong la chuna phone power adapter ho chuna veleu chun model number ki ji inta no ya chun veleu chun input kitin na input umentin aban le number umentin v chun voltage na volt hin aban le v zo wa chu ti sign khat ve ta aban le anoi ki la chun veleu chun hertz h z umentin hertz umentin chi input zo wa chu vekit leo chun anoi ya chun output kitin tin na output jong chu veleu chun volt alo le ampere amp ki koi ve ta chi changte ni hi tu ni explain khong bowling maybe it will help you na ale input hi chilaya hi ke ya hi 100 to 240 volt kiti hin na ale 100 to 240 ke ka power kala the ti na ai cho kala the chi input pa hi na alhang pia sai dia chu 120 standard hi cho India hin to hoi lai universe as 120 volt hi standard hi a hi wanga chu tu lai gam kim khara chun
120 sanga manta je wa chu Samsung te hin 100 to 240 kati dan chu 240 chan ho chu power kaplak ai le chun chi safe hi cho aji chu ama hai aki design dan hi 240 chan hlozo dinga na ki design e je chu boy talo cho number 1 ani na chu hichilaya sign pa hi chi input amps ki ti hina chi pe chi ki koi hin ep avet sa hamati le hin hi chi hin AC current apana kila tina hin na that mean 100/240 volt apana chi hi ale chon a meaning choi le chon AC alternating current zakhara pana zanila somli chen ala the tina hi chona aban le hi chi handle ball chu a frequency pa chu ipia ki measure am akiti ki le chon hi chi hertz cha ki measure ampere chu na hertz cha ki measure ki hin chalai 50 to 60 hin gam kim khat chu 50 gam kim khat 60 chu 50 to 60 ko yon chang he no problem ale output say hoten na to hi chi input isai ta bin to output chai le chon 9 volt aban le hi chi value chun na ho khatang chu mai the hin explain bol ji ke pon line kharomin anuya chun dot thum dot kiti kharum ve ta aban le number kg into 1.67 a na ti bang kg ve ta hi chin pi ve sa ham ti la chun AC to DC convert china he ti dan chu 9 volt AC chu pi ham til anjoa transformer apana hunga e ho ina hong lut pa chuna chi chu AC kiti chona chi chu AC chu 9 volt hi ala ding aban le dot chun convert a balding 1.6 amp of DC direct current a convert a balding tina hai chu output hin ya chu chi ke adapter hin 9 ala a 1.6 ampere a convert a bola hi chi 1.67 hi ka phone in a input theiza tina hi cho ala chun hi chi hi fast charger hi ja chu sa tamjong tam mai thei fast charger support lo chu vekit lo chun na 1.67 ampere hi loading chu sang hom na lai di cho ti dan chu a power a watt pa hi a consumer appliance device dung zo ya chu na electronic device ki hi ki de chu het nga ya ati ja chu phone thana cho a te kana na phone chun fast charging support bol hen lang ai wanga nangin ni khat ni chu na adapter na man sa bazar na ka cho gut le sum sale thim ji chun fast charger adapter khel hol login USB charger adang mai ho adapter ho ki cho le chun support lo this on the fast charging na phone jong fast charging support na cable yung fast charging support ai wanga de na adapter a support lo ja chu fast charging chu na to lo this ipida na to lo tham te chilaya a power chu na input lai convertible pa chu hlom hi chu a hlom ja chu langa a dei zat pa chu hi thei te lo ki design mo hi thei lo chu het ngai na hi chu tabang ma chu tu laya chu fast charging mizosen fast charging amana heta na phone hinten ip hile data transfer bol na hile ip hitale tu lai chu USB C type USB 3 chunglam ti taute chobo ki mang hetan stock kilona chanu ya hilaya hi USB type ti hilai ka ko in na type A min type B min type C min type A hi akimang be tapon na ang le kaga type A kimang na lai ka head so like mouse o he hin na mouse o akimang hin aji chu cho hin mouse ong tu lai gaming mouse console mouse fast o hunwa mang tapon hiang le alang pia sai dia chu legacy system ho hin type A mang atam na lain yung le device lui ho kumni masanga kisim ho type A mang tam na lain alim jong hi chi velo jone het jeng theo hin na aban le type B hi
phone lang pia phone ho hin atam zo hin type b mangin na he chu convenient ma hin awanga data transfer rate ti ho hi aki ke de hin type c hi tu le to setting ai thunderbolt zong ki the fast charging ultra fast whatever type c ki tin na lang pia sai dia chu chi type c hin lai lim na mu bang wa lum thi ma hin na chu type c hin hi cho anzowa ka sei ta banga chu aki hi na len pen chu new min khat chu hi chi power consumption hi a hin na power transfer ki bol le chilanga absorb ki bol pa chu ani na choi le chon data transfer rate na data throttle rate kitin hi che data chu mun khat apan mun khat transfer na bol na dinga chu te kha na banga chu na pen drive apana na computer alo le computer a movie am na copy nom na pen drive na ga kila nom na pen drive chu USB 3 alui ho latest 3 point something ho a hi lowa a hi le chon na computer latest pa laptop latest USB 3 port asun ka tu jong le chon a transfer rate chu a lower pa chu kila te chu chita banga chu na phone jong chu phone tha li ki cho en lang fast charging support zong le na tu na power la na pa chu na cable chu fast charging a support lo le ka na kit lo hin vice versa na cable na port imazo si chu na adapter chu fast charging na phone chu fast charging support kit lo le ka na lo hin ji a chu hi chi ho zo se het theina dinga chu na hi chi basic knowledge of USB type chule achunga kain explain hi chi power reading na chite ni het thil achun mistake ho lo di hin min thil zo ho chun a support nai a hi lo hi chi ai the nai khu chi the nai ta min zo la na dinga thila bol the hin la ho chu le men hi ve na thil consumer mai me hin thil ga ki cho na dinga chu amuna chu thil ho ki khol thei lo hin phat ki ne lo hin je chun tu ni video ka hin sem hin khat la ni phat chom pi wa ithil cho na diu hi han la electronic appliance ho hin tin chole hi chi device ho electronic device ho chom ho aki khi na hin ta ki ba na hi le sai na chu hi chan chu hin tin i phat chom pi wa hi le lungset ta in subscribe bol tin like and bol pi win lang chule na family hin tin na friends ho hin tin group la he jong la share and bol le chun chi chu request len pin le ka dei sa len pen hu hin tin chule aban ting le hin IT information technology lam to ki relate future tu la ya sim lai ho di alo le sim pan ho sim na lai ho ain sim ding ho he jong le future opportunities itabang bangum ham ahilo le itabang lam ho to apana he ka sim pan di ham ahilawai le chun professional line ho na itabang ho thei ham ti vet thla na jong ina nei di wa hin hi chan chu hin tin na bon chawin achai tan chan video se na chungo ga ki pa in stay safe, stay blessed. Thank you.